Dokotela, baba mnguni uyaphila? Awu ngiyaphila dokotela kunjani? Ngiyaphila dokotela. Lalihle iwashi lakho dokotela. Awu. Uhlole egolide. Namhlanje vele ngabe ngikhuluma ngathi uthi indoda emhlobiso kuthi umhlobiso these days uwona ohamba phambili kuleti thwalo tabantu labafuna ukuhlala ba clean ngoba kukhona ukuthwala ukuthi ufuna ukuhlala ugabe iphandla lezi zembuzi nani. Namhla sifuna ukukhuluma ngesithwalo sebani lothi nje ngifuna kuba nithi lokuthwala kwami kufanele ukuthi ngingangena nasemihlanganweni lemikhulu. Lokuthwala kwami ngakhona ukungena nasesondweni, lokuthwala kwami ngine-family yami ngakhona ukuphila nayo ingakuboni lokuthi ngikhona into lenginayo. Namhla ngabe ngikhuluma ngesithwalo seringi letawube ifakwa kumuntu lothi yena ufuna ukuthola ithenda, yena ufuna ukuphakanyiswa emsebenzini. Kodwa ke hayi lemisebenzi lothola ukuthi umuntu uthisha, ngisho ukuthi bothisha abantu abaphansi, abantu abaphezulu kakhulu, kodwa ke uthola ukuthi khona kupronyotha kwakhona kuhambelana nama-qualification deals okumele ube nawo ukuthi kunesikhathi la kupronyotha khona. So kanti lento ngifuna ukuthi ngibanikete yona abantu ngeke uthi uyifakile bese ufuna ukuthi upronyothwe usuke kufundisa u-standard 9 uyofundisa u-standard 8. Ayisebenzi ayiyona leyo nto leyo. But lento ngifuna umuntu lotawuthi yena kunamathenda amakhulu ngifuna kuwawina mina. Nangifuna kuwawina lamathenda ufike ufake le ring. Uye kulolo ophethe amathenda ufike umqhawule nje umbheke emehlweni isikhashanyana ngoba utabe uyikhulumisile lento. Lo muntu lo ufuna eve wena lo noma ngabe bese bambribile ufuna ukuthi aguquke kulomqondo lebeka kuwo abuye anikete wena ithenda. So ngifuna kuniketa abantu labathi ngifuna ukushaya ijackpot le fast yethenda kunemali lapha yemillion lefuna ukuthi ama millions lafuna kuphuma but ngeke aze aphume kunoma ngangibani bonke abantu bayizama lento but nawufika wena uphethe le ring umbamba lo muntu umvusela ngiyakutshela uyaphumelela. Dokotela yazi leya yamathenda usungicabangise enye into njengamanje ngoba menginethenda kuba nebrief lapho khona osomathenda bezo-introduce khona. Sengibuka ukuthi uthi kahle le ring yakhelwe leyo gap leyo esikhathi uzo-introduce kwi-brief. Yes. Kuba qhawula uze usho cha mina ngusibani bani ngwasibani bani. Uyahlala mhlawumbe igama ekhandeni lawo. Uthi mhlawumbe ebona amaphepha akho bahambe nawe. Vele nje yalabo ngoba kunemule batawufika la bathole ukuthi bayayifuna le ring ngeke ngibanike laba lothola ukuthi bafuna kuphakanyiswa nani kunendlela abantu baphakanyiswa ngayo la ekhaya laba labafuna ukuthi basafuna kuhluma phansi lena isasindwe abantu labafuna kusuka phansi lena yinto yebantu labafuna ukuthi bavele besuke bahlale etintweni letinhle. So kanti kusithwalo ke leside nalobungodi ngoba sithwalo lesilokhona ukuthi uyakhona usingazinyela nguyishiye nje uyishiye lokheni ngoba awuyidinga lo la kude la uva ngathi kunemisebenzi lowutawudibana nabantu khona labamqoka. So akuyona into lehlezi unayo but le day ufuna ukuyisebenzisa uyikhulumise uhamba ukhulume nalowo muntu uphumelele. Dokotela yazi ngikhuluma nje ngiye ngabona enkundleni zokuxhumana kutrenda abantu abakhulu begqoka ama-ring athatha nokufana. Okungenzeka ukuthi mhlawumbe nayo leyo ma-ring lawo noma ngesikhulume ngawo but naye nakho ukuthi i-ring ikhona iphawe khona yona ikhona imfihlo ye-ring. Isithwalo sabantu abahlakaniphile, isithwalo sabantu abangafuni ukuba exposed, isithwalo sabantu abafuna ukuthi behlezi beclean, isithwalo sabantu abafuna ukuthi into yokuthwala bathi beyigceka babe bayiyona. Uyabona kube noma ungefika wena uthi ukhuluma ngaleyo nto ngingavele ngiyigceke lento ngithi nje lento oyenzayo i-wrong but mina ngibe ngiyenza leyo nto. Hayi no ngikuzwa kahle ngoba i-ring ngicabanga ukuthi iyahambelana nesuthi leyo manje lokuphethe izinto mhlawumbe uphethe inyoka emotweni cha i-ring yakho nje amandla kuwena akukhonektha naye ngqo lo muntu lo usukhuluma naye. Even kufamily unomfazi awufuna ukumtshela ukuthi sowuthwele uyabona uma uqhamuka ne-ring uthi baby ngicela ukushintsha le ring le ngifake le uyabona uphinde noma nicalele phasi amavowels uyabona uyenzele but isithwalo but esingakhombisi even nomkakho angenzeka angayazi lento nendoda yakho ingenzeka ingayazi lento
but nje uthwele uzochubeka ube right. Uyayi-understand leyo. Even nasekhaya kini kuthi umuntu ongathi nihleli niyihlalele abakubuza ukuthi kodwa yini lesasikhwama usiphethe esani lesigubhu osiphethe ngoba vela unaso isigubhu uphethe nje iring yakho uyayicebezelela uyayi-enjoyela impilo akekho umuntu ongakubona so isithwalo lesi abantu abafuna ukuba clean. Okay, kodwa sengiye ngabona kakhulu ama-comment abantu bayakuthanda ukuthwala nje abantu bayakuthanda ukuthwala nalaba ababukayo abazokufakazela bayakuthanda ukuthwala. I-problem basabungozi. Ngabe le ring le ayinabo nomngozi? Iring ayinabo ubungozi ngoba iring futhi ayihlatshelwa ke iring. Okay. Futhi ke ayiphahlelwa iring. Kuneyifungo nje the day uyithatha ukuthi kunamagama la emhlabeni ongeke usaphinde wasebenzisa. Uzwa mase kufaka le power ke ukuthi iliphi legama ongakamele eliphuphisako le ring. Akukamele wena ulibize lelo gama lelo uma sesikufake le ring. Angeke ke sikhulume ngalelo gama namhlanje kodwa nje isinqumo kunegama elithize ongakamele ulimemeze nangalilodwa ilanga uma uthethe isithwalo sering. Futhi kahle singasho ukuthi dokotela abantu abayithathe lento ayinamngozi. Ayithathwe lento ayinamngozi. Nalo nje igama engingalisho ukuthi le yering iyona futhi clean. Uma ufuna ukuba umuntu oclean thatha lento ayinamngozi. Hayi uthi mina ngifuqa manga ukhona umuntu engimaziyo onayo. Bathi ngifuna ukuconfirma kuwena ukuthi cha ngempela kahle isebenza kanjani. Wangichazela nje ethi wensizwa cha mina lento lezi amafethu akho ngiyawubona kodwa mina ngisebenzisa iring. Washo ukuthi ke siphambana emgaqweni asikwazi ukuphoqa kahle. Mhlawumbe uyokhomenta uyibona le video le yena unamathenda usika utshani komasipala. Yes. Sika ama-ground yabo amathenda kanjalo. Amathenda lawo abuya phansi atanayo imali. Ngoba inyanga nenyanga phela uyasika. So ngicabanga ukuthi iyaqualify iring yakho ukuthi emathendeni iyasebenza kakhulu. Kakhulu. Mawufuna nje into lo ijahile lothi nje lento leyo ngiyayidinga ukwayenza phela lento even every month. Uma nje kunama post aphumayo ukuthi kudingeka ukuthi kunebe nemisebenzi so wena uthatha iring kaMnguni uyaqonda lapho uyakhona ufike nje wenza lokho ozokutshelwa khona emva kwaloko uyaphumelela. Nayo umuzwa wami uthi uma mina ngidayisa kaToyota ngidayisa kaMazda imoto. Yes ukusebenza kwami ngiqashwe umqashi kodwa kukhona ukuthi ama-commission. Uma umuntu efika ezobuka imoto ngifuna ukumenza ayithenge ngoba phela mina obviously methenga imoto ngishaya ama-target ngenza ama-commission ngenza imali yami ibe phezulu kakhulu. Bengibaxhawula abantu laba ngibenzela okufanele ngikwenze ngingasebenzela mina kakhulu laba nje othola ukuthi basebenzela ngibeka nje kube straight o-Old Mutual laba abadinga nje iclient mawufika lapha mhlawumbe uthola imayini ufika uqhawula labaphathi bale mayini sanibona baguqule yonke imayini bayiconvince ukuthi ijoyine u-Old Mutual uthola ama-client amaningi leyo mayini uya-understand leyo nto. So because ngalothi kusebenza nge-commission imayini asesinje ina 5,000 abantu abala imayini labo bantu labo uma baconvincewe abaphathi ukuthi sala bajoyina phasa leyo police la ithi company izobenzela mhlambe kube cheap base bese bayengena kuleyo police because ukhulume nabo bani no manager no director abaleyo company ufike kwabaqhawula balalela lento oyishoyo then cabanga ama-commission onawo kubantu abawu-5,000 asobatholile. Ngibuka mina umuntu uzofika i-taxi owner izoyibhekela i-quantum elilodwa igcina ama-quantum awu-10 under wena. Ayilo yenzayo lapho wena nje once wahlazi ufake leya ring ubese uyabashake nje shake wabashake nje nazo ayi ngiyakuzwa Dr. Cha Dr. Sawonga kakhulu ngicabanga ukuthi le abantu bazoyi-understanda and abantu bazoyithanda ngoba abantu abayifuni into enemdanda nemandela. And abantu abaphume kulezi zinto ezinemdandi because ala asuke singafuni ukuthi umuntu achubeke astrugglishe ngemigomo inayo imehlula imigomo elikhuni ake uthathe into engenabungozi engenamgomo emikhulu ebese nganyelanga uthola ukuthi iyakuhlula la kule ring kunegama nje omele ungalibizi ulizwa lapha ke legama ukuthi iliphi legama omele ungalibizi la emhlabeni noma ungathola balimemeza kodwa wena mawuphethe le ring ikula sandleni sakho hayi ungalibizi lelo gama ngoba alizwani nale ring.
Dokotela sabonga kakhulu. Inamba yakadokotela ikhona eskrinini, uyamthinta usehibhadini ngokuhlala. Abanye bazothi hayi emthwalume, kodwa kulula kakhulu ama-directions uyawathola kadokotela. Kulula. Ama-directions bantu abatshelwe uma uhamba nge-public transport ufike wehle lapha eThekwini erenkini. Na usuke erenki ufuna imoto eziya eMthwalume eGobela Primary School. Ma ufika eGobela Primary School ufune esitolo kaQele Tavern eMathuleni. Na ufika lapho sowubuza kaBhakabhaka Pirate sekukwami-ke lapho. Hayi-ke. Kakhulu ngeke abantu bakhohlwe iBhakabhaka. Ngeke baqale bakhohlwe iPirate. Hayi, Dokotela hlala ngokuthi ngokuzayo sabonga kakhulu.